عدنان خوجه کردکی جعفرینه بهتری 5 سال کار خارنگه هاندکه لعفرین و لحلب رستورانت وی هبون لی پشتی شر کوچبری هولیره بو لوی درجی کار خبر دوام دکن رستورانت وی ناوی وی خوجه عفرینه لهولیره ناوی کیوی باش هیا خلق جه خارناوی راضیه خارناوی هم خوشه هم پاقجه هم جی ارزانه به وی تلفون خودی ساز دویجم من اصلا فک آماده کریه من الفر هم تومار کریه هم جی مونتاژ ویل سر وی تلفونه چی کریه کسین کو دخوازن مرا ببن آلی کارش برای که وانتشتانا جار جار دکم جبو کو ببن نمونه هون بزانه بن چاوا مروف دکاره به تلفونه پروگرامان جبو تلویزیون چی بکن لفي مطعمي حفظة كاس كاردكن تدا دليفري جهنا خاردنا ما حمو ملتي ما روجافا وإيه عرب تدانا وخلقي هوليري تدا هيا يعني خلقي هوليش خاردنا بر حسكري الحمد لله شخدير أري خاردنك بر حسكرنا خلقي هوليري هذا فول بكرموجيد بين باقلنا هذا شرب سارة بكرمام مستا خاردني فولا إبرسبية هذا نشوف وتيدو طحينة هي هناك موس دكابي بطحينة را وبشتي وي سير دكابني يسوتي توش ام دكني معناه خوش بي سرقة دك كمونة أبو تكميات بي محمرة دره بشتي وي زيته اف خاردن ما مستسبي زيوتي خارن يعني انسان هي الساعه 6 دقيقه هي 7 دقيقه هي 9 دقيقه حتى 11 يعني انسان هي لازم شو ايه برسبي دقيقه ابو خاردن سبيه از علی مجدربیسیه می از شاورما بلادکم لو هاولری از دم خوجه عفرین از دم مطعم توده از دم هر مطعم مزن لوی هاولری شریکه ما گوشت سور ریتمیت هم هاولری بلادکن گوشت کی گلک پاکه گلک پاکجه گلک خاوینه محيدين نعسانم اشقرموهم كارم قالتي الفركم وخورتمان ولا جيمي كوبا نمر يشتكم إيش حدادي مقالات وواجهان تلبستكم والله زاني فا خارن خوي سوري ملتي مجدوم هو خارن سوري فلافل شاورما بطاطا هوا از برای وجه عفرینه ما هذا مطعم البرل السوري جاب وجه عفرینه از زبوني خوي كيفن ماس ومطعم خورنده باشا خاصة فولي نوفي مطعمي ما فوج عارفين بباقشيه بتشتي خوش ام تقدمين جملاتروس اسعار ني برند وكبار ام تقدمين جملاترا البروي شغلي ما برداهم والحمد لله شغليرا يشي مبسر كفتيه
مالا و آوا و تماشا کر و دید تماشاوانی نیجا مروف دکاره به تلفون چه بکه و چه نکه شمی جاره کدن ازیل گل وربم ساعت 7 تو راندویان تو سوزان ندن کسکی هفته واری امی دیسا ویداری هف ببینن و حتی ویدم دو خوشی دا بن خاطری با